Ayatollah yatangaje ko Iran yakubise Amerika urushyi rufite imbaraga kuko yangije bikomeye ikigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere cya Al Udeid giherereye muri Qatar. اینی که چنین ضربه‌ای اسلامی ممکنه بر رژیم وارد بشود در ذهن اونها مخیله اونها خطور نمی‌کرد. خدا رو سپاس می‌گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko igihugu cye cyatsinze leta z'ubumwe za Amerika na Irani mu ntambara yari imaze iminsi 12. Ni mu ijambo rya mbere Ayatollah yagejeje ku baturage kuri uyu wa kane ku itariki 26. Ayatollah yatangaje ko abanya-Irani batsinze ubutegetsi bwa Amerika n'ubwa Isiraheli. Mu magambo ya Ayatollah yagize ati ndashima ku bw'insinzi ya Irani ku bw'ubutegetsi bwa Amerika. Ubutegetsi bwa Amerika bwinjiye mu ntambara byeruye kuko bwatekerezaga ko nibutabikora leta y'abasioniste izasenywa burundu. Bwinjiye mu ntambara bugamije gutabara iriya leta ariko ntacyo bwagezeho. Ingabo za Isiraheli zatangiye kurasa kuri Irani kuva ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa gatandatu, zishinja gutunganya ingufu za nucleaire kugira ngo izakoremo intwaro zizarimbura igihugu cyazo. Uwo munsi Irani yahise isubiza irasa misile nyinshi mu migi itandukanye ya Isiraheli. Iyo migi irimo Tel Aviv, Haifa, Batayam ndetse na Beersheva. Mu rukerera rwo ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu ingabo za Amerika zagabye ibitero ku bigo bitatu bya Irani bitunganyirizwamo uranium. Ibyo bigo birimo Fordo, Natanz ndetse na Isfahan. Ingabo za Amerika ndetse zigamba ko zabisenye ku buryo bizagorana kubisana. Naho ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa gatandatu Perezida Donald Trump yatangaje ko yasabye Israel na Iran gutanga gahenge nyuma yaho Iran irashe ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Qatar ndetse na Iraq kandi ko byabyemeye. Ayatollah yatangaje ko Iran yakubise Amerika urushyi rufite imbaraga kuko yangije bikomeye ikigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere cya Al Udeid giherereye muri Qatar. Ayatollah yagize ati Repubulika y'Abayisilamu yakubise urushyi ruremereye mu isura ya Amerika. Yarashe yangiza ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Al Udeid, kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi bya Amerika mu karere. فکر اینی که چنین ضربه‌ای اسلامی ممکنه بر رژیم وارد بشود در ذهن اونها مخیله اونها خطور نمی‌کرد. خدا رو سپاس می‌گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد. توانستند چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از زیر فشار موشک‌های خودشون، سلاح پیشرفته خودشون، اونها رو با خاک یکسان کنند. نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی بدانه هزینه سنگین بر او به وجود میاره و ایجاد میکنه. به حمدالله این اتفاق افتاد و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردن، تربیت کردن، پشتیبانی انجام چنین کار بزرگی فراهم کردن، قوی کردند. تبریک دوم ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد. داوردی از این جنگ نداشت. Ayatollah yagaragaje ko kuba Iran ishobora kugera ku bigo by'ingenzi bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati ikaba yanabigabaho ibitero mu gihe byaba ngombwa ari ikintu gikomeye. Atanga umuburo ko igihugu cye nicyongera gushotorwa umwanzi rwose azishyura ikiguzi kinini. Mu gihe Israel na Iran byari bikomeje kurasanaho misile, Perezida Trump yavuze ko ahantu Ayatollah yihishe hazwi ariko ko nta gahunda ihari yo kumwica. Yasabye Iran kumanika amaboko. Umuyobozi w'ikirenga yatangaje ko Perezida Trump atagombaga gusaba Iran kumanika amaboko kuko amagambo nk'aya adakwiriye kuva mu kanwa ka Perezida wa Amerika. Mu magambo ya Ayatollah yagize ati ku gihugu gikomeye nka Iran kuvuga ijambo kumanika amaboko ni igitutsi. Yavuze ko nta musaruro ufatika igitero cya Amerika kuri Fordo, Natanz ndetse na Isfahan cyagezeho. Mu ntambara imaze iminsi ishyamiranyije Israel na Iran, iki gihugu muri uku kwezi cyateye misile zikabakaba magana ni muri Israel
ndetse kinoherezayo drone nyinshi ku buryo nibura misile zigera kuri 35 zabashije guhamya igipimo ndetse zishwanyaguza ibikorwa remezo zinatwara ubuzima bw'abantu nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bwa Isiraheli. Hari amafoto atandukanye yagiye agaragara aho yagaragaje ubukana bw'ibisasu Iran yateye muri Isiraheli n'ukuntu byahinduye icyo gihugu ivu bigasiga bishyize hasi ibikorwa remezo bitandukanye ndetse bikanahitana ubuzima bw'abatari bake ku buryo igihugu cya Isiraheli kitari cyarigeze gihura n'akaga nk'ako mu mateka yacyo. Kugeza uyu munsi nubwo Iran ivuga ko yatsinze urugamba, ariko leta ya Iran yemeye ko ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire byangijwe bikomeye n'ibitero byikurikiranye by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Isiraheli. Mu rukerera rwo ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu, indege z'intambara za Amerika zo mu bwoko bwa B2 Spirit zarashe misile ziremereye za GBU-57 ku bigo bitatu bya Iran. Ni ibigo kandi bitunganyirizwamo uranium ifite ubukana bwinshi. Ibyo bigo birimo Fordo, Natanz na Isfahan nk'uko nabigarutseho. Ubwato bwo bugendera munsi y'amazi nabwo bwarashe misile nyinshi za Tomahawk kuri Isfahan hagamijwe gusenya burundu iki kigo. Muri rusange ibi bigo byose byarashweho misile 75 za Amerika. Ingabo za Isiraheli zari zimaze iminsi 9 zihanganye n'iza Irani, nazo zahise zirasa misile nyinshi kuri ibi bigo kuko zatekerezaga ko Amerika ishobora kuba itabyangije nk'uko byifuzwaga. Mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera ku itariki 25 z'ukwa gatandatu, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bag yemeje ko igitero cya Amerika n'icya Isiraheli byangije ibi bigo mu buryo bukomeye. Ismail yagize ati, ibigo byacu bya nucleaire byarangijwe bikomeye. Ibyo ni ukuri kubera ko abashotoranyi bo muri Isiraheli na Amerika babigabyeho ibitero by'umusubizo. Bage yasobanuye ko ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire ndetse na Iran biri gukorana mu isuzuma rikomeje ry'ingaruka ibi bitero byagize ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo izi ngufu. Amerika ikimara kugaba iki gitero, Perezida Trump yavuze ko ibi bikorwa remezo byangijwe ku buryo kubisana bizagorana. Gusa icyo gihe ibinyamakuru byo muri Iran byo byatangazaga ko byangiritse byoroheje. Mu gihe ibihugu bya Isiraheli na Iran byahanye agahenge ko guhagarika intambara, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ko Isiraheli ihagarika urubanza ruregwamo Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu cyangwa ikamubabarira ibyaha aregwa bijyanye na ruswa, uburiganya no gukoresha nabo ububasha ahabwa. Trump yatangaje ko ashyigikiye Netanyahu kuko ibyo aregwa ari ibyakozwe n'imbaraga z'abarozi bagamije kumuharabika. Benjamin Netanyahu ugomba kwitaba urukiko mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Urubanza rwe rwatangiye mu mwaka wa 2020 ariko yaburanye hakana ibyo byose aregwa avuga ko ari umwere. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, Donald Trump yabyiniriye Netanyahu amwita bibi ukwiye imbabazi ngo kuko ari intwari yakoreye Isiraheli ibintu bitangaje. Trump yagize ati, urubanza rwa bibi Netanyahu rugomba guhagarikwa ako kanya cyangwa agahabwa imbabazi. Ni intwari ikomeye kandi yakoze byinshi kubw'igihugu cya Isiraheli. Amakuru atangazwa n'itangazamakuru ryo muri iki gihugu avuga ko Netanyahu yatangiye guhatwa ibibazo kuva ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu mu rukiko rwa Tel Aviv. Bikaba biteganyijwe ko bizamara hafi umwaka wose. Perezida wa Isiraheli Isaac Herzog afite ububasha bwo guha imbabazi Netanyahu, ariko ngo kugeza ubu nta busabe bw'imbabazi arakira. Mu byaha Netanyahu ashinjwa harimo kwakira impano z'agaciro k'amadolari ibihumbi byinshi, divayi n'ibindi bikoresho bihenze biturutse ku bacuruzi bakomeye, ndetse bavuga ko yabihawe mu buryo bwo gushaka indonke cyangwa inyungu zihariye. Ashinjwa kugirana amasezerano y'ibanga na Arnon Moses, nyiri ikinyamakuru Yediot Ahronoth, kugira ngo kijye gitangaza inkuru zimwogeza ndetse no gushyiraho amategeko anigana ijambo ibindi bitangazamakuru. Netanyahu kandi ashinjwa gufasha zimwe muri sosiyete z'itumanaho kubona inyungu za miliyari nazo zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo abone inyungu zihari mu bya politiki. Uruhande rwa Perezida Trump we avuga ko Amerika yarokoye Isiraheli kandi ari nayo igiye kongera kurokora bibi Netanyahu. Aya magambo ya Trump ashyigikira Netanyahu aje nyuma yuko ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu yari yamurakariye ndetse yamagana Isiraheli ku bitero yagabye kuri Irani nyuma y'amasezerano y'agahenge yari amaze kugerwaho. Trump yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'ayo masezerano Isiraheli yemeye ko yubahirije agahenge, ariko agaragaza ko yamuteye umujinya kuko yakoze ibinyuranije n'ibyumvikanyweho. Mu mvugo ikakaye yakoresheje irimo ibitutsi, Trump yumvikanishije ko Iran na Isiraheli ibyo bari gukora ari amafuti kuko batazi ingaruka zabyo. Hagati aho ariko kandi intambara ya Iran na Isiraheli ikomeje guhangayikisha isi kuko iteye impungenge ko yabyara iya gatatu y'isi. Ndagushimiye ko ukomeje gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV.
ndetse no gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngiye waguteguriye amakuru nitwa Elize Dusabe.